Onyankopon slow down. Sade beya ehum bi ne watamfo bi eba besi atwam ansana bama wako ade bia tumi toye bia no eto de bia toye no na ayese de enum guase no eya dia eye protection anyankopon di protecting. Ebusia eya koye say September ide e was say ye dedicate edema ye nuaba Ohemaa Mercy. If we say in this September you wa gini din ye pa Tahila or the she bosumwe ye nim de onyame ka kire na or the Tahila program be she bosumwe Tahila no ye no e trend ye pa this month ye mu na warren sam so asan trend although say or the kunu ejai for many years ni but this year na Ghana for pina ti say Ohemaa Mercy eni ne kunu eni ho no mo na afin so no ne wogina so o de jaware no e ya fiwe eni obi ate na the essence ye very shocking here say in this same month ena ye ni aba Ohemaa Mercy essence so che ono ani worker ekotumu worker make na semi ye fe no KOKA work as one of producers are omo boa Ohemaa Mercy ni program no say bi o de nyom aba out ana Tahila program no obi obetimi Edia kwa bonten da koma TV stations and radio stations no aboama program na tumi atrend no KOKA ene obi a oni di say dwumadi na ochi no me ne wo kase yo makọ court no where the first time Ohemaa Mercy aba out aba respondo ebusia tie me eto de bia onyankopon slow down sade beya ehum bi ne watamfo bi eba besi atwam ansana bama wako ade bia tumi toye bia no eto de bia toye no na ayese de enum guase no eya dia eye protection anyankopon di protecting bibia betu bia nyame ni entiato Ebusia Ohemaa Mercy ya ka na asem eye gospel musician Sisi Akra Mafo Huni say she is more like a prophetess than just a gospel singer because apart from say all Tonyumono in her ministration or try say or minister the power of God to people and also prophesy and also encourage people. Na Saj Media Ohemaa Mercy AD ama emanyu to phone nyina no I say oya dynamic ewo ekwan so ama obia ni dan so obia hwe no bebre na so pick inspiration efini ho na yeni aba Ohemaa Mercy dwumadi a odi ne yenim eni a ehwe no to the sense say every year bia na Ohemaa Mercy be ne Tahila program no or training the whole Ghana. I'm a man for cross suspect say there could be something involved, but there's nothing involved. I'm persuaded say it is just the grace of God and our airboa woman way. Now, September year make come assembly and our day Tahila experience and share so and check the following day now no be granted an interview. And no him say Nikunu Jano no e nyame ne man kwan say onja Nikunu send be ya obetimi asomo no Nyankopon eyi. Na anche and Ohemaa Mercy enya threat every onwani former worker ho former worker no chirim say Ohemaa Mercy e de ka na wa dina Ohemaa Mercy enye na yo nso obetua e na ye ne say saade so so ntua de ya onso de ni eden be boni hinya se na be ya ne nsabetimi aka ne sika KOKA enibre a ebre wo ye nua ba so no en na wan kokasa ye amene Ohemaa Mercy ama police for ache no asemo ene asemo mpenipa mo kan se maye din asemo ose Ohemaa sa asem ben pa na KOKA ka kire ne ntia we twa squad so no so ko de ne ka o obobi asem ni nyina ne se abrante a wo kan asem e friend Kwaku ose crunchy asiedu ni din a ewo fact sheet eno so eye Kwaku ose crunchy asiedu a dodo na friend KOKA se de initials no eno no ai KOKA ni din eno no na fact ni nyina e kire mu se abrante ene maami ayadwuma efi 2021 eye Ohemaa Mercy a oye enwumtuni na 2021 na one na ayadwuma koba no oye adwuma ma ne se ne marketer na so oboni ne nyom hu dewuro e de ma no se nkrofo bete ne nka nkrofo beto no matie nie dia na se pen drive so ana bibia adwuma sa e na odima no
na emu ho baabi e na brantie kokai eye kwaku kranche asi edu e ka che Ohemaa Mercy se maame me no ntimi nya adwuma biom esan se wo koye program bi a wamfa manka ho entitin tontan yenya agrodie na yenya agrodie no e na KOKA e kire mu e kire court no anaso kire mu e cha posifo se Ohemaa Mercy de ne ka 8,500 into Ojinisika. Sika no 85 million. And Ojinisika. Na me Jimisika no. Minim fact ne chese abrante ne ka so Ojinisika no. Beto se semre sika ne maye. 8,000 ne maye. 8,500 ne maye. Ebi kran so maye. Yenim se 2021 na besi 2024 yi. Anase 2024 and the facts no and specify and no so say Ohemaa Mercy de ne ka 8,500. Okay. Na sika ne maye. Ena ohu Ohemaa o man chance so ko ni fie ano hia ne wabonti na emum facts ne kire se o ka che Ohemaa se onfa ni sika ma no enye saa enne one no entiment na Ghana o se Ghana entiment contain wa mumie onu no Ohemaa no ena eno achi no o san kotrogu ni Facebook wo se so Ohemaa Mercy amfa ni sika ama na obetwa boys ama no obetwa squad ama Ohemaa obetwa boys e de ama no na no e no Ohemaa te yepe Ohemaa ekobo aposifo amane o say she will see and she will see that Ghana cannot contain the two of them. We KOKA nsem o kire no. Okay. And no eto sanka che ne say so wan fa ni sika ama na no kotrogu Facebook wo. Okay. So wan fa ni sika ama na by 6 p.m. Eye 30th August no obetwa boys ama no. Oso obetwa boys. Obetwa boys ama Ohemaa Mercy. Ohemaa Mercy. Na no Ohemaa edimrika ntente ko ba aposifo amane se aposifo ni obi aka kire minie enti mesrɛ mo mpene nche no na aposifo kire se eye 30th August 2024 ya e no mu invite abrante KOKA se omra na omumfia se nya nhwehwemu hwɛ se asɛm no kra mu nkyerɛ mu etesen e no bo ni motwam gongon wankɔ wanfia aposifo invite ne keke no wankɔ e na aposifo di ni tentente ta enrada 18 September and aposifo enya hint say wanam Afrikiko empotem hwa te hwa no komo alanga odu wana aposifo sebra we invite sebra you know come and hey ya chew and aposifo mu ano the aposifo mu anape ena ene ye de abrante be piem wo court we pleading not guilty to a charge of threat of harm threat of harm na threat of harm no se wo hwa amamrane ka sen fa ho amamrane kire se threat of harm no ye de bowa se we ye de na court nti ya remand no okay order remand sisi a ya remand no ti court a remand no se yamfa ni nkosia kosi se bosumi a ye womi ne de to so adonu nsia 26 we obeko bet say 1 week ya videos na wono na wo gina wo no nkrofo bi ka no but wo gina ho wo kan ho bi pa onam se watena kan no gina na ma me ne de na tade blue na be si na wo ho na post ni nso gina tafe na watena kan wo ho ai video ba ko de na wo ba wo hwe ni dimi na wo de ba court na no kre na wafo no kre na wafo Ohemaa Mercy ankasa e ba court okay Ohemaa ankasa ba court so no ye complainant Ohemaa e ba court but we said no Ohemaa e ko up and down abrante ne de no kre no afo ye wie ni ye de handcuff ni san egu ne nsa e de ne eko gina abonten wa ye gina wie nu kakra san se na ye se omotwe ne ye ge warrant na nsa na ye de nakọ no kre na o kire mu se e ye ka e no Ohemaa e de no and on the origin sika so de bane sa ebufu timi ba utimi ka enti ya remind abrante KOKA to 26 of this month nyame ya doma next week and obesan ba be pim e wo court ho yo enti abrante kwaku ose kranche esiedu KOKA tetema industry no omudo munim no pa ono na nei Ohemaa Mercy ama post for aso ne pechi na yen Ohemaa Mercy so aba out ono so de nkyire mu ba se etoda enimguase na ye de gu no na ye ompeje mu ano no ebusua menim how a usifate information yase and how a video way it make sense to you mesra so be jaw comment wo me comment section wono mo no emi adoma no so se na me upload bia so na onsa ebetumi aka na afensi no
follow me all the other social media platforms so too much in age mackerel.